Welcome to Duyaza TV, another episode of Istin Namtanam. Another day, another dollar, another hot one. It's another hot one. Kumbula ke mntanami oseyishayile akakayusi kanti soyosila akayidli. Seyidlile udlicala sothi sicala ke mntanami namhlanje. Bafo. Hey, ngithi nginibangelele egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Asesibuyile si Duyaza Brothers, Duyaza TV sizokhala. Simphethele uhlelo olufanayo kodwa oluthe ukuhluka kancane. Bese mhlawumbe yazi ubafo yazi khona into eyathi ungihlupha kancane kuma comment but ngayithatha ngayiunderstand le ukuthi abantu izibuko zami bathi izibuko zami bakhala kamagogozi ya bathi ayabathanda izibuko zami so nginilalelile bafethu ngabona ukuthi cha into enikhulumayo lapho zibalekile khona bathe baye no ngizwile nginilalelile kodwa unfortunately hayi ngathi mama cha ngeke ngizwe ngani Saxolisa kanjani ayikhoda impela la ngisaphoth cha phela sisonke hayi sisonke kwathi kunini manje ngeke ngeke sizwe no bafethu into ezakalayo akusizo inguquko or ushintsho olutheni seseyisistina semphathele istina but then ngaze mazothi this season yeah singasho ukuthi season entsha yeah enye season asibhalpa sintshela ngomlomo enye season le so yeah sisibeshala indoors and then sikwazi ukusiza abantu whereby umuntu ufuna ukutshela i-ex yakhe ukuthi usemove on and ufuna ukuthi i-ex yakhe i-understand ukuthi lo muntu esemove on naye ecela ukuthi bengahluphani endleleni or whoever labahlangana khona because sometimes kuyenzeka ukuthi umuntu mosha umunye ngestina sokushaye umuntu umngane wakho or sometimes sokushaye ukhazini or mhlawumbe mina sosingishaye wena ngestina kuyenzeka so manje because ubafo ngifuna ukuthi singaxabani so kumele ukuthi ke ngibhalele iDuyaza ya khona ngishayele phansi ukuthi kumele singaxabani uthi kumele singaxabani phela yona nje sokubhalela ishow le ukuthi singaxabani thina kahlahla sizokwenza ukuthi wena uyithatha kanjani ngakazi kodwa mina ngizokwenza ipeace nomuntu wami uyithole wena information ukuthi siphi ibusiso mfowethu siphi ibusiso ama-blessings sibe great sithandane nomnandi cha akusibone ukuthi laba esoqala ngabo bazonikana nezibusiso ingakho ke le impahla ethi mangivula ngishanga le impahla ethi useyishayile akayosi kanti usoyosile akayidli oseyidlile udlicala after the break soniphathela abantu bethu abayithu ikhapule enhle abathandanayo bezosichazela ukuthi yini inkinga Chris sanibonani bafethu Negrand. Siyaphila njani? Shap. Hey nazina nabahle nafanelana. Thank you. Ngabe sikhuluma nobani igama? Okay, ubudu khuluma no Patience. Yes. Patience and then my surname Wadi. Yes, the Jolano Ayabulela. Oh. Yes, we together for 6 months. Okay. Yes, I just I'm tired. Ule relationship yenu wena vele umuntu okhuluma kakhulu. I'm a very active person, outspoken. I'm the vibe of the relationship. But without me there's no relationship ephila. Mina I'm the muscles like Moti like young Torisi uthi mina I'm the muscles like young Tor komba ngabe komba wena shuthu wena wena siyangithola in a metaphoric way ngiyangithola metaphoric way yeah uthe igama lakho bani bafo ayabulelwa niseni how long nindawonye 6 months 6 months yes kahle last week besishaya anniversary 6 months oh okay anniversary 6 months obvious every month is share anniversary ngithola like nyanga ya celebrate like no shuthu kumnandi nithandana nomnandi mhlawumbe mangabuza nje ukuthi nahlangana kanjani ubani owabona omunye ubani owakhuluma kuqala wathi ayise or banikana amasali khona sibukane kuthiwa yebo ithwa yebo ithi ngiqale ne ish ngambona file yabo mara ish yabo igwababa yabo umbona kuphi enhlangana lapha kahle la eBram because isikeleza sonke yabo okay yeah eRosebank sonke lapha eRosebank
so benginokumbona file campus uMesister yabo mara sure kwababanyana yazi plus ngeke ungabe kwababa musa motwana ena machita yazi machita azokutshela ukuthi hayi baba la hayi baba awuyi da baba awuyi yabo laba kanje sibalanda nje mase siplug enyane ngithola so mawusuba yabo kunzima mara ngamlanda yabo khona lapha ngase Pick n Pay ka Rosebank yabo lapha bekunele ngimlanda usho ukuthi first lapha ngoba hlezi ugcwele ama student amangaka izingane ezinhle kanje eziningi lapha so uyena nje umuntu ovela waqhamela amantombazana fele abagela babhaya vele Brahma yabo obvious mara lona mfethu yabo bengaqala ukumbona so vele I have a question for my brother. So wena bhuti wami ngoba obvious attractwa ubuhle bakhe but sure egcini kosuku siyazi ukuthi akusibo ubuhle kuphela sure yabo so ingqondo inhliziyo yakho umuntu onjani yini enye wayithanda ngaye besides ubuhle le esakubambile manje ukuthi nize nibe ndawonye manje warmth yangithola like Musadi yangithola like umusadi vele yangithola like Yeah. yangithola like warm unaleya energy yangithola like leya energy leya welcoming energy leya yangithola yangithola and eziwazi nawo well spoken so umuntu okhuluma amavara yabo honest yangithola yangitshela yonke into yabo ukuthi okay umuntu wami o1 no 2 angimthandi ngithola izinto ezikanjena like siyakhona ukubuyiselana endleleni ngithola and uyakhona naye ukungimamela ngithola angimamela anginike inhlonipho ngithola so yeah so wena my sister Patience ngibuza nje wena my brother okay waka approacha egcineni waba nesibindi sokulanda wena yini le yenza ukuthi decide ukuthi okay ngiyamqoma lo ngiyamenza umuntu wami yini wayethanda ngaye Okay. So ubrother ne into eyenze dimqome it's because that uyabonakala that like he's from a well decent family emfundise ama values yayibona he's very respectful in such a way that uyahlonipha uyakwazi uhlonipha especially uyakwazi uphatha nentombazana kahle uyayibona so like yeah he's a very lovely person lovely and ngiyamthanda shem ngiyamthanda umntana udecent ngiyamthanda like what a beauty yeah bakathiwa uthola ukuthi maybe uthola ukuthi uyakufebela unezinye intombi mhlawumbe uyashela ngoba uthi uyamthanda nje ungakhona nokumxolela uthanda uniqhubeke ngizombulala butwami because mina I want my person to be my person yeah ngifuna umuntu wami abe wami angifuna ushera okay ngicela ukubuza lo mbuzo lo ayikabi umZulu umXhosa umpeli umSwati Mtswana batsona yabulalana vele bulalana batsona no my brother relationship you need to understand one thing yabona mina ngikwazile ukubambana kwi honeymoon phase sure honeymoon phase ngicabanga ukuthi iqala lana ko 1 month up to 6 months yes yabona after kusengenza noma yabona 97 sure 7 8 9 10 1 2 nyaka loyo sure seqala manje ukukhombisana abantu umama usefika elale ngepitiko hotel asenendaba nje nawe sekubona ama true colors omuntu not ukuthi ama true colors but ubiyena yabo kungamanye ama side abantu othandweni ukuthi mayisevela abantu behluleke kwamela uyabo because yeah thola ukuthi umuntu uthanda inhlonipho yakhe uthanda indlela akakhuluma ngayo uthanda indlela akakuphatha ngayo wena but siyazi ukuthi impilo ayihambi kanje sure it phindile mara thina bafota so ngithi thina saphuma thina honeymoon phase because asiphumile honeymoon phase thina like isifikile kuma phases amabhaya nje like I feel like impilo is testile nathi somehow yabo ukuthi siyathandana kamampela na or siyadlala or senzani kahle okay so my brother so that sizokwazi ukuthi siqhubekele phambili ngithanda nje ukwazi ukuthi mhlawumbe imisele ngayo no my sister or maybe you know sometimes manithandana khona ukuthi sasesikoleni sapusha isikole awazi ukuthi in future kuzokwenzakalani or maybe usuplanile already ukuthi hayi yabona even kuthiwa ngibambile osukusasa ayilobola ngenzani yabo into kanjalo so ukuthandana kwakho naye kokuphi kume kuphi ngibe honest ngiyabo like nomuntu wami encourage vele ukuthi ngibe honest ngokuba honesty kwakhe yabo so mina vele like ngasho ukuthi ama goals wethu nama values wethu or ama vision
yabo. Yeah, sure. Ukuthi kahle sivumele ngithola impilo like I-unfold the way kumele unfold ngakhona. Oh, okay, sure. Ukuthi manje like sesithi ngifuna nawe like sibe ugogo nomkhulu yangithola izinto ezinjalo. Nithatha i-step by step. Yeah, not to say like as joking ngaleyo nto leyo. Obviously siyakhuluma sometimes yabo like Sure. because sanokwabona nathi masizikhiphile nyana sibone maybe amakhaphula amadala yabo. Yeah, usho ukuthi baqala basebathona like yabo ukuthi okay yabo sekuwuwe lo umuntu wami nami kuyimi like in just jokingly yangithola. Marovious like Marovious not to say angifiki. Uthi bebona amakhaphula amadala lokubona ukuthi hey baba 21st century manje. Uhlangana umkhulona 8 behlangane manje bethandane nogogo. Beshade manje. Uyangithola yabona yeah insightful into uqeda kuyiringa nje yabo mara like ile nto ngisho ukuthi kumuntu wami mfitha. I mean ngiyayibona i-future nje yabo. Akuthi ngiforce izinto like impilo ne like inama surprises sometimes yabo. Like ngiyenzeka noma yini but Ona my sister i-future bayibona ngapha ku brother. 100% because you know I just can't live ngaphandle kwakhe. You know I'm at that stage whereby i-future yami yonke ngibona naye abantwana yonke into umshado. So usasho nje ukuthi i-future yakho yonke uyibona naye. Bungajoli before. Bengijola butwami but then i-future yakho bongayibona naye nalo wathi buya kuye. Nathanda kanjani? No, like Sathanda I'm actually very surprised the way sithandana ngakhona. Sathandana uguy man akekho like if you chaganayo. Oh yeah, Mara by then it was my first time starting to date. So the more you grow, the more you realize, the more you learn. Okay, you understand my point. So and mhlawumbe usazolena futhi. You never know. Lutho nje no akuthi ama-joke anami ngispread ama-joke. No but then nje but ukukhuluma ivari ne umuntu wakho muhle ne and maye muhle showcase now uyazi ukuthi wasifaka kwi-challenge. Bamshela and khona abamshelayo abanye abangasafunda sebesebenzayo abazofika nezinto kuye kuthiwa khona ipost engafonile ethi intombi yakho isingile kwabanye obhuti ayidm omunye out thola ukuthi nayo thola ukuthi amantombazana nama-crush yabo unayi-crush. No, not at the moment, Martini. Celebrity crush. You do have a celebrity crush? Yeah. What would you do ngongahlangana ne-celebrity crush yakho i-boyfriend yakhe ingekho nise kumnandini approach ithi you are like you? Oh my word! Because wow, I'm definitely gonna melt. You know, I'm definitely gonna melt. And then I don't know. Mara nizos composer because I want to be truthful to muntu. Uzos compose. Emkhumbula lo ngathi kufika uChris Brown lo wa divorce wa indoda yakhe ngoba akazi basho uChris Brown eshusela embambe emumva kanje. Mfethu wena amantombazana afuna ukusibulala. Ehlangana ne-crush yakhe. Njengoba ngisho ukuthi mina nomuntu wami nje like sinalento ukuthi honest yangithola. Si realistic ngempilo yangithola because babhaya like uyazi no like njengoba ngisho like ukuthi Abraham nje sitoko sibhaya uyangithola. So angilandeli lento ukuthi feel like materialistic ukuthi just because manje abomadibulu lapha ababahle lapha yangithola into ezinjalo. So nomuntu wami ngimthemba to that extent yokuthi even though like kuzovela maybe celebrity crush yakhe feel uzohlanya obvious celebrity but if maybe umntanga uyashela uzomtshela like I believe yeah, sure. Somehow like angazi maybe into maybe like engizitshela yona ukuthi umuntu wami uzosho ukuthi hayi Fede I admire your music or your acting skills maybe ugelo wakho uzosho njalo. Yeah, maybe like into njalo mara like nomuntu wami like into engizitshela yona because ngasho ukuthi lento show ubafo obviously mawumjida uzocabanga the way ucabanga khona wena but at the same time uphinde uyiphikise futhi umqondo wakhe ube positive ungayicabanga le ndlela ukuthi awuyovele ayinekele kuye vele emethe ngapha uma uyenzeka le nto leyo but ungayifaki ekhaya because it's highly possible that
angathi kufana nokuthi uthandana nomuntu Ngithanda ufaka ukuthi hayi ubafo mara like realistic nje ngiyakuthola lapho lento le ifana nokuthi uthandana nomuntu bese wazi uyabona nje ukuthandana naye uyazi ukuthi lapha ngenzeka noma yini kodwa ledo ngeke uyifake ekhanda because intombazane bazomshela and awumazi la naye lazo thatheka khona yabo kodwa ngeke uzuyifake ekhanda kodwa sikhona ispace sayo ekhanda lakho ukuthi kusengenzeka usuthi se move on ngiyakuthola that's why ngithi like reality so bafethu sitsheleni because ngiyabona uthando lwenu lu right lumnandi and nezinto eziningi enifisayo ezinhle yini enyenza ukuthi nibhalele iDuyaza TV singamsiza ngani mhlawumbe singenelela kwenzakala Okay, the main reason why ngibhalele iYoville TV is that ngifuna ukama iDuyaza TV. Oh, Duyaza TV is that ngifuna uba comfortable in such a way that if ever dise publicly ngifuna uhamba kahle without negebeko kwenzakalani no ngifuna ukama clean to ku ex yam. Ex yakho? Yes, ne ex but then like we've not broken up yet. So I want to tell him Korea it's over. It's over. Yeah. abasajuli kahle kahle ukuthi ubafo uyojela nosister mara usister akathole nobafo Chaza njani mina yasho wami chaza yeah sure uyindoda madoda uyakhombisa ukuthi out yabo uyalida kule relationship wohamba phambili yebo yabona ukuthi uyamsupport I like that I wish everyone emakhaya nabe ngenza njalo besupportane kanje kuma relationship so yeah hey I guess sizobona ukuthi kuhamba kanjani. So wena nje ex wazi ukuthi kune ex ekhona ngakahluwana yini bambe ukuthi ngahluwana kwenza njani? Like he's a very violent person. Wanibe kanjalo uyangishaya and akafuna like iqiniswa kalifuni you know. So that's why ngibalele lana so that ikwazi ukuthola isizo engilifunayo for me to be able to move on freely the way ngifuna. Oh so kahle nifuna ukumazisa noyithu ukuthi nina seniyathandana and nifuna ukuthi nikwazi ukuhamba nibe free. Njengoba ngishilo ngathi ubafo we ojola noma isister manje because uma isister akasajoli naye yeah so sekumele manje vele icace manje ukuthi baba awusekho kayi umuntu lo isikhathi singakanani my sister sorry naye ulo brother bese mthandana isikhathi singakanani nayo ubhuti or ex boyfriend ngeke ngithi mhlawumbe bese bethandana isikhathi singakanani but wena ngenkathi usakwi relationship angithi wena usuphumile ku relationship but yena usakwi relationship esiding lakhe wazi lokho but wena awusekho ku relationship naye yabo so ni ngokwakho nihlukane nini ngokwakho Sihlukane nini at the beginning of the year because in 1 year sijola nina 1 year nijola how many months wena what decide ukubona ukuthi manje I am done what decide akiphi inyanga ukuthi no you know what I can't do this anymore nga decide before February because uthando belingekho and then Valentine's Day beyinkhona and I really wanted to spend my Valentine's Day kamnandi nomuntu wami ongimthandayo uyabona nibe sincere. Okay, so which means so Valentine we spend na yes we spend it together ehotelini ngama red roses singing shampoo ema white sheets and stuff. Okay, so wena unyama nje so into efuna ukwenzakala ukuthi ufuna ukutshela umuntu wakho ukuthi ex yakho ukuthi so move on so nomunye umuntu so ufuna ukuthi accept aniphe ama blessings if you aniphe ama blessings what if I accept awingeni hayi ngingeni bubam because mina yes angihlangene ngimvulela protection order if ever iyafika lapho ngizomvulela so njaya yami wena u ready ukuhlangana nale ndoda le uma ingifika njaya maye ukuthi mhlawumbe yakufaka office kuthethe yadaku umuntu walo because obviously mhlawumbe ngingambanga lo muntu ngoba uphethe emuhle kanje ngafile mina ngeke ngimluyele umuntu wami lempathy there's no need ukuthi silwe because umuntu wami uyazi ukuthi uthanda mina ngithola so ubafa yena kahle kahle uzozenza isinayi yena ngokwakhe ukuthi halwe ukuthi ngithola so now ulindele ukuthi ubafo amukele like kuzomela amkele nje ngiyathola like yeah khona vele ngeke uthanda nomuntu ngenkani mase usakufuna ngisho ukuthi umuntu wami like ukhe wazama ngithola ukumtshela untanga ukuthi like ukhe wazama kahle kahle zangamtshela straight ukuthi unomuntu ukhe wazama like makezama ukukhuluma naye ubukhona nabafa enkathi zami
Yeah, obvious like umuntu wami like ngisanokutype nami like yabo because nama like njengoba usho ukuthi amajita ayamshayela like ngisanokuyibamba ifoni kamuntu wami kuphendule mina la. Okay, sure. So into ezinjalo yabo. So besithatha mildly yabo ukuthi like bengasinto ukuthi manje siyamhlapha ukuthi hey nomuntu manje ihlukana nami ngithola besithatha nje soft ukuthi so ngokuza kwethu la kahle ukumhlonipha kwethu macala yabo ukuthi nje yami yabo. Okay. No, bafu ngicabanga ukuthi sizoya e-breaking and then must be a-breaking and then bese ke kuzo ngena ubafu and then ex-boyfriend and then bese ukhuluma naye umchazisela lonke lolu daba lolu ukuthi wena usumove on kanje and then bese siza ukuthi uye accept or kwenzakalani ngaleso sikhathi ke wena bhuti uzobe usilindile lapha ya uye kule room le enye then sibesina. Yes. Uyakwazi akazange kubona ne before. Hayi. So nizohlangana nje ninga ngeke kube nankinga. Okay mfowethu cha ninankinga. Angina stress. Oh, okay. No, Chris, take us to the break, my brother. Bafethu uqela kalomzuzu. Hayi ke angazi namhlanje olunye udaba. Lenkalakatha le ela izivakashele siyayazi. Njayam. Personal. Duso. Uqela. Duso khamba. Sowethu la. Sowethu la. Utali la. Utali mama. Uyamazi. Hayi ngiyamazi kakhulu serious. Okay, ukwazana kwenu mhlawumbe ukanjani ni hayi iminyaka nje bese uyena lo ngihlala ngitshela ngayo ukuthi umama lo noma kuba ngasi kuyabheda nje kodwa ngizama khona ukuthi ama ups and downs. Hey ngizama ukulwa nami njengendoda ngoba ngeke ngishayele yelo le yini oyithandile asho mama uyiphatha kahle nesikhathi nje uhlale naso umama umuntu orelaxile nje umuntu ukubuza ke mfowethu Nthuso ukuthi mawuthi umama ukuphethe kahle umuntu orelaxile lokho into cause ngisho ukuthi ngokuthi nama ups and downs ngisho ukuthi kukhona inkinga enhlangabezene nazo manje ku relationship yenu so ngifuna ukubuza ukuthi ugcine nini ukuphatha kahle ugcine nini uku-acta ngalendlela le wena omjwayele ngayo. Hayi umuntu oright mfethu phela uyazi umuntu maqala ukuya ezikoleni uyazi igoli kubhizi umama nami ngitshoza mhlawumbe ivibe yasesikoleni ya kubhizi yabo sure ngoba akazi benje kodwa indaba zokuthi usuyafunda naye manje ngiyacabanga ukuthi ash kodwa zanga acta ngalendlela le akenza ngayo manje base hayi uright phela ngoba uyazi vele indaba yothando ukuthi hlezi ku on and off angeke kuhlale ku right every time. Right sure true wena njayami nawe uyafunda noma ngibona utriphile la hayi mina bese ngilungile yabona la ngistrati ngistrati phela no ngiyazi bese uphusha kanjani nethi ngeze lababukile labo cause siyakwazi labo ukuthi nethi besingazi ukuthi uwe lo uwe lo Luthuso labakhuluma ngaye uyakazi kodwa ngiyakwazi uyakazi siyamazi simazi ngempela asondeza i-microphone mama mama Patience nangu uThuso usekakhona la ungakhuluma naye uchazele konke lokusichazela khona kungani ulana kungani naye la into ofuna ukubazisayo. So Thuso mama the fact that ngibhalele lana so that dikwazi confessa kuwe that sengithole umunye umuntu si together for 6 months ne awuto mama so mina say angisakufuni butwami angisakufuni but then I didn't know how to tell you because vele wena uyalwa uyayibona and uyashayana so bengafuni wena ungishaye ungenze ama blue eye undecorate uyayibona so that's why ngize la butwami uconfess nesandla nje hayi luso mama mhlawumbe kunesade singalazi yini namasade singawazi mfethu wena usushaya abantu besimama hayi uyazi sometimes bese nokugejana nibuye ngaboni ngokufana mama bese uyabazi abantu besifazana bese hayi ngeke uyafika esandleni angikhumbuli mfethu kwaphela yena shuthi ngendlela asuyabona ngayo mhlawumbe masigejana ukuthi ubona ngathi indlela yokumshale angazi mawusukukhuluma kabi ngeke ngazi bese but uyamuzwa kodwa mama ukuthi uthi la wena usuyi ex indaba ukuye mina bese ngisebenza njengoba naye yazi ukuthi ngamshela ukuthi yimi ngamshela yimi ngizomyeka yini ungasebenza wasebenze ukuthi nihlukana angiyazi indaba yabo ex mina bese uyazi ukuthi ngihlala le strategy Patience uthe lesinqumo usathe nini ngisithathe beginning of February
isinqumo LS. Beginning of February. Yes, beginning of ukuthi February. wena nje uThuso uyangeke. Yes. Yezwa ngithi ukuthi ubani manje manje yezwa ukuthi kade kwahlukana nabo yazi ngiyabona bona osidule ngihleli nabo lapha ngibe bese ngizobahambisa esinamaflower manje okwani wakugeja ngevalentine kwe Valentine ayi mayisho nje kushuthi kuyacaca ukuthi ngevalentine ayinayo lo muntu engingamazi ne engafuni nokumazi so okay awufuna ukumazi so uya accept ukuthi umamazi umuba on ngeke amuve on bese mina isingisa ngisazi okay khona Uthi noma esingizwa kasazi so which anikhulumeni umkhuluma nje ngicela Bengicela sihlukane. kanjani mama waphela uyamcela Because mina Shem, just to be honest, angiyiboni future now. mama ngaze Because ngihlale awukho serious nge-life yakho wena Thuso, awukho serious and mina sengithole umuntu o-serious nge-life yakhe and then ngizomova on kahle naye uyayibona because wena uhlala esestratini mangithi Thuso ithi disease uphanda khona estrateni no but I was actually trying to opt for option A right for him mangithi okay diphethe idatha uyayibona ithi siyenza ama-application wakho ukwazi ukuthola umsebenzi o-right akafuna uThuso usifuna nje estrateni uyila mantombazana akwazi ukwenza ama-PDF yes nako lokho mama ama-PDF izinto engingazazi lezo mina oba kutshela ukuthi ngiphile estradini ngisho ukuthi sonke lesikhathi mama bongaboni ukuthi ngumuntu obhedayo noma oright mama kodwa lokho kusho mina indaba ukuyeka nani leyo mina ngiyingeni nje ngikulindile ukuthi ngibone lo muntu ozohamba emhlabeni wami ngimkhiphe emzileni wami so ufuna umkhipha akukho ngizokwenza bese vura wedwa lo muntu uthi ufuna ukumbona boyfriend wakho and then ufuna ukumkhipha emzileni you understand uchaphisela lokho yeah I do understand ufuna umkhipha wona ndezoyisela kanjani so awufuni ngimove on mina ngeke umuve on so move so 2 on ma ngeke ngizwe amantombazane ethi uma usuyangithanda uzomvumela ukuthi sihlukane ayi usebheda ngempela yabona lento ukuthi uma ungithanda uzongiya you let me go ayikho loo nto leyo but also wena Thuso mina I feel like dog ukumnqabela uma isister ukuthi amove on uzozilimaza wena because uzothanda kanjani nomuntu wazahle uthi akasakuthandi njaya akaze ngathanda mina nje akaze ngangithandi lo muntu uyayishelo nje lento ayisho mina ngilinde ukuthi ngikubone ulo muntu ohamba la ngihamba khona mfisi kuphela uyipi kahle angeke ngifuna ukumbona nje lo ngithi ukuthi kumbhambatha nje kancane no asivumeli ke mhlawumbe yami as much as sazana and akusho ukuthi singakuyekela wenze lo nto leyo no akuvumelekile ukuthi senze into kanjalo lana size ngoba sifuna ukwenzana manje kuzobe ngathi yithi esikhohlayo yabo ngoba siyakwazi usushayela umfana yena lofana wrong nathi ukuthi ekuthathele imamazi kodwa ke nawe akekho wrong nawe futhi ngongayiphathi kahle imamazi alikho happy umama bese kuningi ngibekile ngafika ngasendlini iningi igoqogoqo bese ngimbekele zona ezemali mfethu ukuthi ngizomlungisela udinga imali ustinji kabilo udinga uthando nomdinga imali udinga uthando what if bekubekele lezi goqogoqo from the beginning of the relationship and then ukuthi uzoyirelease manje imali zakho wena uphuma sekuzophuma imali uyaphuma ustinji usho uyaphuza yonke imali iya eBN lutho mama yazi ukuthi angikaze ngikukhombise vele kanti ngikubekele okuphathelene nawe khona okuphathelene nawe uphathelene naye akasathi ngilindele nami umama azohamba esikoleni akwazi ukuthi abuye from esikoleni ke silungisa izinto ukuthi azibe right manje yabo ngoba mina eGoli dala ngisegoli istrati ngiyasazi manje izinto nje ayisho izinto engiyijwayele ngiyibuka nami ngizizwe ama-radio kodwa kimi into engeyenzeke leyo ngeke ngiyithathe leyo nto leyo ngoba ngeke wona Thuso mngani wami as much as sazana ngeke side nawe in number 1 into okumele uyazi nje mina wena Thuso ukuthi my sister mfethu ngeke umforce ukuthi athandane nawe that's number 1 number 2 sazoyixoxa mina nawe sonke ukuthi wena usubeka isandla kubantu besimami soyixoxa sazoyixoxa because uyazi ukuthi thina sidila nento ekanjani ziphi imvubu zethu imvubu ezisemontweni yabo kodwa sazoyixoxa after la ukuthi wena uyiyeke lonto noma uthi uyayenza kumele nje umfethu uyiyeke because nathi siyakuthanda ezumngane or umuntu osempilweni zethu labantu uyazi umsebenzi bareact kanjani mase esebona omunye umuntu hayi Thuso lokho akusebenzi kanjalo mfethu
ukubeka isandla because lento umuntu icabanga kanje wena mangathiwa umjida ngaphandle ushaya usisi wakho ngempama uzofila kanjani bona ngaba intembi kakhulu exactly so nawe ngeke ukwazi ukuthi ushaye omunye umuntu wesimame ngempama what for dog ya ngoba ngichaza ukuthi yabo labantu uyabazi mayesese ngathi uyahamba sasivumelana sonke isikhathi ebuye ethi kuzo zonke ikhasi manje mayesehamba uyazi uchaza izinto nawe ekuyoba ngathi isayida naye ingazi ukuthi mhlawumbe kumshaya kwakuyintwana nani kodwa abantu besifazane uyabazi masithola omunye umuntu ukuthi kanjani leso njengoba ekutshela nje usinama nje uthi hayi angiyindawo esinami ngizozama ngendlela engizama ngayo ayithina ngasivumisi futhi into engazazi esingazazi mawuthi abantu besimame siyabazi hayi angeke ngikuvume lo no Thuso umjida ubafu lo current boyfriend ka mamazi ka Patience ukhona ne so uzongena la manje and then naye uthi ubekhulume nawe bekutshela ukuthi bacela ubanike ama blessings move on in a relationship yakho babusisa banike peace kwazi kwanzima ke bese ukubusisa ingilo sami sihamba ihamba kanjani ingilo sakho umeme ukuthi bese yelo phondo yophinde ngimthathe omunye umuntu yiyo la ngene bese ngiyengizwe kuthiwa mina nganami ngiyengizwe kuthiwa okwakho mawukuphosa phezulu kuyabuya noma mawukuyeka kuhambe into yakhe izobuya bakuthi okwakho so naye mawudedela ahambe ngiyacabanga ukuthi mawuzowakho ufike ehluleke naphambili ebugcile ebuyize kuwe awushithi mina ngihlala ngilindile ethi yena uBhumi kanti wena ufuna ukuthana naye ngenkani lithi lika Jesu uhlalana nilindile hlala mfethu nilindile alazi ikusasa yebo hayi mhlawumbe ngizoxola mase ngibone yona inkalakathi ukuthi okay umuntu kanjani inkabi my sister uyamuzwa ngathi ex boyfriend wakho okay hayi ex it's mina I know ngisho into show my sister hayi uthi mina ngibiza ngo ex yena uthi we ex hayi kunzima no it's fine Chris my brother ngicabanga ukuthi kuzokwamela ukuthi sidonse umfowethu lo yeah Chris after the break sizozama ukushisha nama seat because indlela ehleli ngayo yeah omunye eze ngapha sizoshafula soshafula yeah Chris take us to the break my brother my sister Yeah, Thuso, uye lo ayabulela umuntu wami. ubani Ngithandana naye, ayabulela. lentwana lena Yes, ayabulela ngithandana naye for 6 months. 6 months ngivumile lonto mina Kanjani? Mtshela umuntu ukuthi yimi ubheki wakho. No, angithi ngithe ngifuna ukuhlukana nawe Thuso. Yini ungayizwa ngalento le engishilo? Hayi mina ngizwa leyo nto bheka ngazeni ukuthi uthini inkabi ngoba phela na nginqine inkabi. But I told you before that ukhona umuntu ongithandana naye. Angisho. Baby. Njani mfili? Hayi mina ngilo angisilo kisho mina nginkabi. Asilokishi. Angisekinje. Abanje kusejuzi ka indla yami ne. Yeah, file nami ngumXhosa ne. Bathi ndiyakwazi accommodate yamthola. Yeah, so njami ne umuntu wami ne lo. Umuntu kabani? So obvious njami yangithola bathi ukuvuka kwenye ukuwa kwenye so njami kumele accept yangithola. Yiphe wena mina vele uwethusi Shithi kwewena nje indoda igolu uyalihamba njengoba ngilihamba noma lokho kushoyo imisele yini ngakho noma khona ukuthembile ngalokho ukuhamba kwegoli kungenava nje because sokhuluma manje ukuthi umuntu wakho i-ex yakho kahle sekumuntu wami manje yini no-extend benikhuluma ngakho bafa ngoba nami umuntu wami umuntu wakho kuzohlala kumuntu wami futhi mara njami lento le like akumelanga sixoxe sidonse yabo like uyasho naye ukuthi ufuna okay sithanda sami timanga moratang timanga motho hao with the answer I think why change umbuthi okay Oswidi suthola omunye okhuluma naye kahle isixhosa lesiselo noma ishangane lento engayizwa kodwa ngikhona ukuthi baby komunye umuntu ngikhona no so it's not about umuntu ongikhuluma naye whatever yabona it's about how I feel so yabona engala abuse leya umshaya enungafuna umamelo yabona I'm really tired of that njami kahle kushutha awukhoni ukumrespect umuntu wesifazana njami like yazi amanye amajita newamazulu njami like inkabi ezigrand zibaphatha grand like wena umhlobo usuwazi inkabi that's why nje maybe akushiye that's why akangishiyanga lo muntu ngeke aze angishiye bafa
So ngicela ungenelele lana. So Thuso Mose akakushiya ngalomuntu and ngeke akushiye. So uzokwenza kanjani? Uzothandana nenkani uzomona. Angeke kube inkani mfethu uyazi futhi izimo enokubheda mfethu njengoba singabantu nathi. Ngisho umuntu osebenzayo unongabi nemali. Kodwa mayiseholile kuba umuntu. Uyadecidile and nayo indoda entsha uyayibona. Asiqali mfethu kuba sesimene sikanjena mama. Ngeke kwaba ne-situation kanje before. Ayizange ngifike kodwa ukuthi ngizotshelwa ngale qhubu ukuthi nanga umuntu wami. Akuzange ngifike kanje. Anazi bayindoni iqhubu neyothi yami bathi hayi. Ngizosela kuwe lento leyo nguwiqhubu nje. Mina kodwa ngiyazi lento ekhulunywa ngayo and futhi angiyivumi lento bese ngoba nguyedwa umama yena nginama plans. Khawuye kuba stubborn. I mean ngi-explainele ngicacisele kahle yini ungayi-understand. Kuzodlula usazoba right mama ngiyazi usakwatile wesikhashana kodwa No but Thuso ke mfethu nje mfethu from umjita to umjita yabo from a man to man angeke mfethu ngeke silokho sikhuluma into eyi1 umama kahle babhalele la isho ukuthi kahle bezokutshela ukuthi yena usemove on and move on nangobafu and unfortunately there's nothing that you can do about it because mose ufuna ukuyifostelela ezinye izinto uzoboshwa ucinisa uboshwa yabo uzovulela ama procession order yabo kuningi nje bese izinto angazenza yabo yena inhloso yakhe ukuthi eze la bekukwazisa ukuthi futhi mawenzeka lapho uzwe ngabantu uze ngolove ukuthi hey yazi umuntu wakho njalo hey ngibone hambe nobani bani ufuna ukuthi wazi boyithu bafuna ukuthi wazi ukuthi bona sebeyathandana and ba happy ba move on so nawe zama ukuthi uthola umunye umuntu or something njalo shuthi mina usithi singenze njani ngoba wena usumove on ngizwe ngawe angeke ngicela ukumphendulela sorry ngizomphendulela wena Thuso Nxesi mawuthi wena ufuna ukuzwa ngayo ukuthi wenze njani wena phela ungakhohle ukuthi Thuso wena impilo yakho legcina ngosuku akusiyimpilo ka my sister my sister yena sedecide ngempilo yakhe ukuthi yakasakudingi empilweni yakhe so wena akuhlangene nalokho lento oyibuzayo ayihlangene ukuthi wena wenzeni akahlangene nalokho yena into azoyenza lana ukudlulisa imessage ukuthi ukhona umuntu akasethandana naye wena isikhathi sakho sesiphelile and ukuthi becela ukuthi respect lo decision leyo and futhi let me tell you something Jayam there's nothing you can do about it because manje kuyabonakala la iproof ikhona ukuthi umama sekutshelile ukuthi akasakuthanda so mawusulokhu umlandelela uzozifakela nje amehlo abantu and then bese ungena enkingeni ngcinisa uboshwa shuthi phela engambona ngakho ukugcina ukuthi ngilanda into zami ke lezi ngamanye ulandi it's fine like into zakho move on kwami ukuthatha ukuthi nami ngithathe konke okungokwami nami ngangase ngangikwenza ngokuthanda ngoba ngikwenza ngithi ngijabulile manje ngoba sekunzima ke nami mara baby bobonani kayi mara fina ngizwa lento wana okay my sister Patience my brother Thuso it's okay it's fine uzoza zona ufuna ukulanda into zakhe whatever angazi ukuthi yini le ngeke kushaya no angithi uzobuna boyfriend yakho uzovikela ngeke kushaya ungasabi nathi sobe sikhona manje kanjani yebo sobe sihamba naye umngani wethu siyamazi kodwa hayi kunzima madoda angazi ngizoyithini lento kodwa accept nje yami accept isulu like kubanjalo sometimes sonke mfethu samathi like wena iphe yakhe intombi ngoba uzothathe yami wabuzi le yakudala iphi le yakudala lento ngisho ukuthi mfethu izinto ziyenzeka mfethu kuyosihlukana sabantu kodwa baby umuntu usazokushiya manje akuso baby wakho lo nje yami ungambiza ibaby ayithandi lo wafuna ungambiza uthi patience ngithola ungambiza uthi patience angazi ngisebenzise lo gama otherwise akuso baby wakho nje yami lo angazi ngisebenzise lo gama kumele ngikale ngisebenzise nje and like kahle kumele ujwayele ukuthi maybe ubiza ubaby ngomunye umuntu maybe uzomthola kayi plus angithi uyalivaya igoli babaya like kwanyama ayipheli kayi uzozitholela wakho omunye so nje yami lona umuntu wami usuyinyama manje baby awusapheli wena kimuthwaka accept it Thuso ngiyacela baby ngicela ungastress ngayo umuntu lona no okay siyabona manje simtshelile ukuthi kwenzakalani isimo sinjani so ukuthi yena ucabangani obvious yazi mose abanye abantu banenkani nje ngithola otherwise ya namuntu wami yakuthanda yabo so okunye nobunye obvious past yakho ngithola like nami ngine past yami yabo lucky enough akunamuntu ongilandelelayo ke mina ngithola ya
so understand So okay no Thuso jam because egcineni kumele sisho si rap ngiyacabanga ukuthi uyabona ukuthi kwenzakalani and uzwile ukuthi my sister uthini and uzwile my brother uthini and now ngikuzwile usho ukuthi okay it's fine ke uzolanda into zakho okusho ukuthi ngiyabakhulula ngisikode ngizokhuleka after sengiphese ongakwami ngakimi ngeke ngazi lama chocolate nama sweet ukuthi ngizowathola kanjani izinto zakhe lokho sakudla lokho hey so uyadinga nakho bese ngisu usakudla nje ngidinga konke nje sefoni lokho screen protector safa kwayimi ngiyasidinga screen protector wadenza khona lapha ebusinessini bese azanga khokhe lo muntu fakela ama pouch ngicabanga masiphuma kayinjani ngizoyikhipha kana iclipper nje ngigaya mfethu usithengele izinto zakhe sala usukhokha konke mfethu khuleka ngizogaya nje lento lezi i100 kahle lezi zinto ukhuluma ngathi ukhuluma ngama fridge or ngama sofa ene 100 okay no it's fine Thuso nje yami yazi ukuthi akukho mnandi ukudonsola intombi or ukwazi ukutshelwa straight ukuthi sengimove on na umuntu wami yabo but then for effects ukuthi bakubize lana and nanokuthi uya accept power dog ngasho ukuthi ungaqhubeka uyohunta uzame ezinye intombi or something uThuso uzoba right uThuso siyamazi ngathi uThuso uthini and sazokhuluma nawe Thuso ukuthi nento sazoyikhuluma ngempela serious ngempela zama out because egcini kosuku if singama out and asikwazi ukutshelana amaqiniso asiwona ama out which means siya pretendelana asithandani asifustanani ngiyabamba ngathi awuyikholwa lento lento angakayizwa iyona iqondile nje njalo mngani wami into kumele uunderstand ukuthi nje umama akasakuthandi usemove on nawe mfethu move on uzoba baningi amathekeli la ngaphandle sengizofonela bani ngizozama airtime ngifonele yena kushuza asekho but ngizomfonela baningi abantu besimama nabantu besilisa emhlabeni so which means baningi kakhulu no it's fine ngoba usekavumile it's fine ngasho ukuthi ufana ka start sise breaking and then sikwazi ukukhuluma na Bonga 11 uyasho yeah Chris uthi usevumile ukuthi seshayila akayo sonto soyisila akayidlo seyidlile udla icala take a break my sister Patience after ke usibhalele iDwaza TV and i-boyfriend yakho beyikhona la ne-ex-boyfriend yakho beyikhona la njengoba ucelile ukuthi behlanganise kanje uzizwe kanjani ke after ufila ngathi yonke into right or mhlambe khona la kusale khona Okay, you feel relieved. I really feel relieved as if like wait yonke ebengifuna iphume kimi finally iphumile because okay Thuso yamazi ungumuntu stubborn at last uyizwile into ebengifuna ukukhuluma naye ngayo yabona I feel really relieved. Okay manje ke nama sister into ofuna ukuyibuza ukuthi uzofila safe manje like mohamba nomuntu wakho are you gonna feel safe because ngiyakhumbula eqala ku-episode uthe unokusaba nani ukuthi mhlawumbe ngivele ihlangane naye into kanjalo I would say 50% ngizofila safe another 50% angeke ngifile safe because ngiyamazi ukuthi uzomuntu onjani no ungasabi mina bengifuna nje ukuthi siconfirmele ukuthi you gonna be safe because uThuso siyamazi sizokhuluma naye and uzosilalela okay makunjalo ngizoba safe yeah uzoba safe 100% nento dakho zokuvikela nendoda phela ke awuzongilwela ngiyamazi njaya ulawula abafuzi phethu nihambile nafika nabhala sanamukela la ekhaya sure indaba ya-addresswa my sister umchazelo ex-boyfriend ukuthi yena sekamove on nani sure nawe wachaza ngakhona so do you think ukuthi yenzeke ngendlela e-right or maybe ubona ngathi khona la kusele khona or ubona ngathi umjidi uyakholoza or something mina njalo mangitshela ivara yenzeke ngendlela egrand like nawe uyayazi bafuza like intombi yakho mfethu itshela omunye umjidi ukuthi manje senginomunye umuntu ikutshele like amtshela like i-ex yakhe for instance atshela i-ex yakhe ukuthi hayi manje sekukhona mina manje so I feel like if I grand nje oh happy I'm happy nje danke ngithola ngimnandi sugar tea Nanjalo I just want to give you props number 1 uyindoda mama wena iqiniso lakho ukhomisile naphambi kwamama ukuthi uzokhona ukumela uzokhona ukukhulumela endaweni la nekhona yena ukukhuluma ngakho yabo mina ngivele ngifuna ukuthi nje power to that
uqhubeke uprotect umama umthande menenkinga nihlale phansi nixoxe nibonisane niqhubekele phambili nize nifike kulo 80 90 100 years lo kade sikhuluma ngawo nakanjani nazo chest asibuke njani yakho Danko dog. Hola. Dog lama dog. Izinja zegame. awudoda so yet Awuvulanga namhlanje le kuma screen protect. ngathi ngibiziwe bese ngithi ngizinhle kanjani Ubizwa ex girlfriend yakho. hayi anginayo ex Usayiphika namanje. ex anginayo sihlala ngizohlangana nabe estradini umama ngichazele kahle ukuthi lento serious bese ngoba ngibhlungu bese Ne. uhlala ungibona ngithulile nje ngingalandeleli abantu uyu mama lo ngime ngayo Oh okay. mawusekhambeni uthi ngithini So le ndaba awuyizwisisanga kahle. le ndaba ayingihlelanga kahle But mina mayichaza my sister ngizwile but ngiyazi we out yethu and yabo in but then mayichaza my sister sizwile thina. Kodwa vele obvious akukho easy ukuthi uvele nje. Yabo but then kodwa ke komele ukuthi bathi time heals. yayi Cambe kusasa kube ngasafana namhlanje. Yeah. Naphambi kwakusasa kube ngasafana naye emva kwayizolo. So kube kuthi kuphele iviki yobu so right. ngoba nazi kabe ngitshela ngathi aqala amajita yazi ukuthi kumanje nje Inkinga siyasebenza nayo. siyasemsebenzeni issues okumele uunderstand nanishoza okumele uunderstand kunakho konke ukuthi as much as sazana nani awekho ama favors esokunika wona thina shaya umsebenzi and sishaya umsebenzi ngokweqiniso yabo abantu basazela lokho iqiniso so into okumele uunderstand kakhulu unawo wonke ukuthi mfethu yena ingane ngeke uhlangane naye estradini because uma uzohlangana naye estradini uzoba nenkinga izokusiza ukuthina mina sizoyimotivate thina ukuthi ambe over protection order against you because uyamlandelela and uzobe ngeke feel safe. So kahle kahle sizomotivate ingane ukuthi yenze lokho. Siphinde kodwa futhi simotivate nawe ukuthi ungakwenzi lokho. Cha uthi ngiyambona ukuthi uzokuthi ngathi unenkani yabo. Lo usiyamazi wena unjani. Kodwa ke kodwa kumele ucace nje ukuthi cha mfethu ungasabi ingane isikushiyile and kumele uaccept and mokuthi wena uthi uaccept nani uzo accepta ngenkani mngani wami like it or not ngeke sitolerate leyo ingane nje mokuthi kanjani uzoswana khona namhlanje ukuvulela or sombhekele enye intombi ke mhlawumbe kuyi ngeke simbheke ukuthi umdala uzoyithola intombi hlangana naphi thina wayitholela yithi le akesho ukuthi somtholela ngisho ukuthi maybe let's say khona ugelo futhi indoda ngoba nothusela yabo uyakhala ulahlekile lethe singahlanganisa kube ukuthi ke akuhlangani futhi ayasazi nanzo abantu abasithathele intombi isuke kuphi ezabo mfethu ngabe nginike yakhe ke shintshiselana hayi ngiyedwa mfethu sazoqhubeka sithile sonke sokuqonda nje iqiniso ngwana msolo solikhuluma uthi ngabe kunike yakhe ke uthatha amana ayithathe sengiyile kushintshwane ngoba uyoqala phansi kunzima ndothi I know zoba strong nje yami yeah sisonke nayi la hey akukho kungabe mina sazoxoxa kahle ke ihesheka sishaya imali no it's fine you can take us home.